Alright, ebusuan for yes mama chin, ya mama ha, ya mama Joe ebio e de ba Ghana TV asuni. First time subscribers, first time viewers, mesremo eya na wa subscribe, ati ase wa follow na afi yetimi edi enkita ho pepre. Wo de wadwe nche nyina egu onum se na be betimi edi enkita ma be yetimi akoso kama. The flight ya san atu ye na mu bio na busuan. Yenya di wadan se nyame adom enche afi ye da ye ne me ye be ye abato kese ye ba beto eje imra se bedwafo ene amampanifo ne no na che se amanyofo yi obi agusu ano wo kire na dwen we ne beko we ne beba na odomanyamfo sa imranimfo lawyer Morris Ampa nkomotwetwe bia kosoma pani no ede aba beto abonten se hwe pa se ra John Dramani Mahama sa ba bia o mampani pa bia mde ne nkobetu akwakwotena Togo ye ntwa ne di kura free Ghana nkrata mu se wo ye Ghana de hye no no de obakwa kwotena Togo 4 years efri se bi wono ne kra ne Mahama ne kra ne NDC no amuka se hia papa de anombo na bia busua emfoni no unya bi emfa entwa wani so ene ti no kam ho ye mmomodin nye nkonkohwe mara ye ba de wo bia no ya de betra so ma mama me fa kotogo Your mama weni abana. Mama bed him so second time. Mekotogo. I'm telling you, mark it on a well. Ube 12 Ghana. I'll leave the country. Hey lawyer, someone can move you. Mark me say. My platform also. Eso. Me say mama winia. Me ko Togo for 4 years. Adedia. Why? Mama government. So oba bede. Yes, it's better than that of Akufo-Addo. Untize bi no kabi. Mama kasa kase 4 years obi entumi yusu nye bi papa. It's true. Into obede piao ochenyo nim kasa osina na wasumwa wan kasa wani so. That was Morris Ampa, obese lawyer Morris Ampa. Was say Ghana mampani dada John Dramani Mahama sabe fa be mu akonya ne bi on dia ene na wono wo tu dia free wo man Ghana mafiri se sabi yase ni onim to ne de ya jempon so obetime si so agina say ye papa de pe competent politicians party a na che say ye nyi Odura John Dramani Mahama ne beyi Nana Addo Dankwa Akufo-Addo His Excellency na busuan e ma refi mediam je so no sonfo Nana K Jesse Abranti e da se da kese pa na ebema yaboafo abreni abenyi no mutimi ebo yen achi edom Jeuelle organic foods sanso ebio na Tinattet Herbal ene glit and glow cosmetics ebusuan didiye sireye na nya apomden hwehwemu papa se na bia apomden no ebesi pi na esita Odi say subscribe follow na afi efo adwen change na egu ebere se me be kenkan bibia e de ama copy say say be share bio no e ma refi subscribe to Ghana TV and follow Ghana TV for all latest and new update medium just no so for nana K Jesse Abranti copy say say be share bio no hwe ho yi makrao